Ki pulit karibhoy ha ka jingalam jong Senior Superintendent of Police Vivekanand Singh Rathore, but Additional Superintendent of Police ba Orville Isaac Masar. Kila beteng ban pelong ya ka jing telasi ki kali ha ka janmiet ka khat artrik na iwing. Ha ka surok ba National Highway 6 ha umling. Ha ka ba kila yo ban bat ya ka kali jong ukhun MP ka seng Congress na Dhubri Assam, Rakibul Hussain. Halor ka jing pendan kam bakala ya kilait VIP. Kate kakali Tata Safari kadai ka badan ya registration number ES02 EM 6786 bat habak mi benya kadai ka bala registered haga kerteng jong Utanzil Hussain ubade ukhun jong ute UMP ka seng Congress nakajala Assam bala yo ban bat yaka kat ba kadang penme ya kite kilait rong sound but rong blue ban pen i kumbadon u VIP hapo kekali. Habala kali benia unongnya kate kekali, ula juba ba kate kekali kadai jong Rakibul Hussain, batla syong da sangut kibriu kentup utei unongnya, kat ba utei Rakibul Hussain pad umdan satya hapo kekali. Kumta na kaliang Senior Superintendent of Police karibhoy, ula bethak mardor ban dan kuna, bat weng mardor kite kilait rong saw bat rong blue, kibala pendan kambean di kita kibahing hasam dak basyim kabu haga kerteng jong ute UMP. Ha kan ni jing talasi bala pelong ringkat bat kaseng samlash nong umling kibadai ru haga jokapor kum ki Village Defence Party VDP lasaki bagi pulit lembat ke samlash nong kila yo ban bat ya bon ngot kinong nya kali kibala syok kau yang nalor ki wei de ki jing pen ken ya ki kendon a nya kali. Uwe ubala kamtam na kini ude unongnya kali kamai ubarang thmu ban lech silchar bat ket ya bon ngot ki beriu kentup ru ki khlung khna bat long kme hadin balayo I bawat ban yeng bharu umla shu USSP ulapun paru I kajimbam la ngej bakite ki bayadan lang ki bakam yala diru kum kinong hikai kumno kinut ban pha plat ya kali haba kilayo I shai ba unongnya ulabu a jawshe kababu jing ma shibun ya kitay ki weipan ki nonglet nongwan ki badan lang hapo katay kakali da kabab tharu iki officer pulen bakin dan ko na mardor bat ban sha ya utay unongnya ba unlet tat hadu ba unja shwa ka jimbuan. Don't let him throw anything. बाहर आ जाओ ड्राइवर बाहर आ जाओ लाइट ऑन करो जरा उधर पे गार्ड करो मैं दिखला दस में बोलो अभी वो क्या नाम है ओरिजिनल लाइसेंस कहाँ है ये ओरिजिनल तो नहीं है ये ओरिजिनल है ये कार्ड तुमको ओरिजिनल लग रहा है ये आपको ओरिजिनल लग रहा है हैं? ये कलर जेरॉक्स है डिजी लॉकर में है तो दिखा दो किनकी गाड़ी है ये मालिक कौन है मालिक रकीबुल हुसैन क्या नाम है रकीबुल हुसैन MP कहाँ के MP हैं धुबरी आसाम धुबरी असम के MP हैं गाड़ी में कौन कौन बैठे हैं उनका लड़का है और उनका लड़के का कहाँ से आ रहे हो शिलोंग से तो क्यों ये फ्लैशर क्यों चला के चल रहे थे क्यों गलती से लग गया हाथ गलती से हाथ नहीं लगता है गलती से कहाँ हाथ लगता है गलती से नहीं हुआ हम लोग आपकी वजह से MP साहब की बेइज्जती हो हम आपको बता रहे हैं जब तक वो गाड़ी में बैठे हैं वो ऑथोराइज हैं क्योंकि वो VIP प्रोटेक्टिव है लेकिन उनका परिवार ऑथोराइज नहीं है चलान मशीन लेके आओ इनका चलान काटो चलान तो कटेगा ना भाई तो पकड़ लिया तो चलान तो कटेगा ना कहाँ जाएगा ये चलान लेके आना किसी ऑफिसर को बोलो लेके आए ऑन कर दो लाइट ऑन करो ऑन करो भाई ऑन करो लाइट हाँ गाड़ी में MP बैठे हैं MP बैठे हैं कि नहीं ये बता
एमपी का नाम क्या है? रकीबुल हुसैन। एमपी गाड़ी है। रकीबुल हुसैन साहब बैठे हैं अंदर। हाँ, लड़का नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं क्या गाड़ी में? नहीं है ना, तो क्यों लाइट जलाया तुमने? क्या ये ऑफिशियल गाड़ी है? लाइट किसी जला के नहीं आया था, अभी तो जला हुआ देखा हमने भाई, इसलिए तो रोका है। गलती से लग गया। गलती से नहीं लग गया। आप लोग रोड पे अपने आप को बहुत बड़ा सोच समझते हैं। एमपी का पूरा खानदान एमपी हो गया क्या है? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गाड़ी में होते तो अलग बात थी, वो तो नहीं है गाड़ी में। फिर तो आप मिसयूज़ कर रहे हैं, तो हम आपका चालान काटेंगे। आप पहले इसको निकालिए, लाइट को रिमूव कीजिए इमीडिएटली। चालान मशीन लेके आओ तो। चलो लाइसेंस लेके आओ। लाइसेंस है तुम्हारा? दिखाओ लाइसेंस। लाइट लेके आओ भाई, सीज होगा आपका लाइट। ज़्यादा नहीं, जो लॉ के हिसाब से होगा वही काटेंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे। देखो तो सारा पेपर वैलिड है कि नहीं। लेके आए ठीक है, सीज करो। कल थाना में आके सीजन लिस्ट लेके जाना है। सारा पेपर वैलिड है, चेक करो। चलान डाल ताकि अपना सबका चलान काटे। लाइसेंस है इधर है। चलान काटो और भेजो, पेमेंट करो, पेंडिंग मत रखना। तुमको नहीं कि ड्राइवर दारू पी के धोता है? आर यू गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर? Which school? Are you fit to be a teacher? Are you fit to be a teacher? You are putting all their lives in danger by your sheer ignorance, nothing else. We can sense the smell of alcohol from 2 feet apart. You are check. Be responsible. When you are taking children, be extremely cautious and safe. Some driver, आपको डिटेन करो। हाँ, vehicle will not move till his reading comes below 30. साइड में बिठाओ। Nakalyang kinongelam ka seng samla shnong umling bakantop ya usamla Reminold Mauri, President bat usamla Bante Borlang Kshar, Vice President, kilapun pau ka jing ngokmen bandon ya ka jinga trilang ringkat bat kibor pulit, ban pelong ya kate ka jing talasi kali nakabenta banwanra ya ka jing shnganya kipat ba nonglet nongwan. Kini kinongelam kila kinturu ikinongnya kali bagi deban kiar nakanya kali buat naba kani ka jingle ka jongki ka bu jingma om tangi ki shimen Henry ki babon ki weipat ki nonglet nongwan ha ka surok ba ha kani ka jing talasi ki pulit ka ribhoy kila yo bandan kuna haduk palat ya ka riu lak tingka na kinongnya kali ki bapen kenyan kata tang hagi kenta na du kapor Henry baje janmit tat hadu kapor khatwei baje menmien Tamla snong di snong ling dap daga jing snong kemen ke bakrau ba ngilala ban ya snong tilang bat ka riboy polis ban ni edon bertalang kan ka checking kan ka mit ba muta ngai kubleru ka polis department bagi lala ban simkiai kan ka kam ba kini kisi ba muta ila bon ki banyak kali haga jing ya buai inteng kena red kena benang sedang samla la sedang ban bat string la nya la sedang ban di ban bam dan lu driver ke banyak klemakor ke bampet cuy ya ka lenti sengkin ini ka bun bami kini ke jing accident lu dalam ba kini ki driver ke ba ya nya aga jing buai ke
nga konturu na kaliang dunga kumbuin stamla na kanne ka snong kumjuru kunye jan makane ka office jo ka enhai nga don ka jing ketui kanne enhai ru baka sumbaban sim khialam ya kanne ka jing repair ka surok national highway jungi namar bangi i menta ngile showroom seneng hajan ne hajngai ru ka surok ni gelakan kamsniu bat ka penong permit ka jing jaringi driver ki ba pangat ru tunju ikne ki ba buai li kamtam bakin mla su kontrol ka komnya juki kali ki singkin kamtam kini ki arsaka teng tang den ba ka jing sniu ka surok ru ba kini ki arsaka ki ngat ka jing ja accident ka ba malu mala teng teng ki ngat ka ba jor ru bat kini ba kerpat ru kini ki police bakin ya sim khialam kini ki truk ki ba yang hai ru surok ai ba kin check bai kini ki indicator light kini signal light ba ki du ne ki yang ne ba kenang ba ki we ki ba wan na dien ne ki ba ya minit menyo ru ki yo ilam ya ka signal ko ki don ba kin la ru ban kiar ya lade na ka jing saw ban kentu ya ki driver kalong ba kin penduna kadi kabam hoj mla ban sange snon tambah yale ban di haing asem hanrei om ban findi banyak kulmar ramar om di tang ba pi risk tang ka jing lade haba fidi pi bam ka jingim jong ki weru ka shong akti jong pi ki passenger jong pi ki bru baya lengti sengking kamtam e ki long kemi ki khna rit wadi ki marat ru hingi so senei teng teng la da i ba ki so ki miau ki yap akwa surok tangata Ni khot khnang das ngi baki samla bagin i fu ki samla jong phi hne baro gi dan ne bani bakil kin i phi kane ha baki chet long bangi ru ka kamlong bayaki ru bakin long bahusia kir kin so to kenya ke i baki ka dan ki bakla le si kilap long ki kolok jong kiru bet kolong kumne wan le kalau hapor bakros ke surak ru ngap pet bahasa kaman cakadiang alat bakani kalong ka kita kasunang rakhau ba koi dari wairu dia tersak ingin lahi kan ka support ki baro